igice cya gatanu ari nicyo cya nyuma cya classful IP subnetting. Tujye kureba class C, nayo ni uburyo bumwe, ntago bitandukanye na class B cyangwa na class A. So reka turebe nabyo uburyo bigenda. Uru ni urugero n'ubundi turi bugendereho. IP murabona ko ni class C / ni 24/24, ubwo ni ukuvuga ngo bit eshatu za mbere zi IP zose ni izi 3 bits. Ni ukuvuga ngo ntago zihinduka ko zo ni network portion, network ID ntago zihinduka. Ni ukuvuga ngo turahindura iyi last yonyine. Ni uburyo bumwe. Iyi niyo ndi gukoresha 7 to 8, ni 68, iyi ni 32, 16. Iyi ngi maze kubimenyera nanone iyi table. So reka turebe nanone ngiyi IP class C ukuntu imeze. Nuko nguko turayibona. Iyi ni 192 muri binary, iyi ni 168 muri binary .0 y'umukara. Iyi ni network portion, noneho hakaba na y'ibara ry'umutuku ni host portion. Subnet mask ni 255.255.255 muri decimal. Aha ni muri binary. Nuko nguko imeze. Noneho tugasigarana ya mazero ya network portion yacu nkuko tubavuze hano. Dukomeze turebe ni gute bashaka. Ni methode ni zimwe. Uko bashaka ni gute, uko bashaka subnet ufata amazero ya nyuma ya host portion ukayareka kuva kuri bit ya mbere kugera kuri bit ya nyuma, yose urareka akaba amazero. Ko iyo ni subnet. Fast IP address, fast usable IP address ni uburyo bumwe. Video bits zitandukanye z'ubushize ufata iyi host portion, ufata this host portion, iyi host portion yose ukayihindura rimwe usibye iyi portion ya nyuma. Not to fast usable IP address ufata host portion ariyo iyi ngiyi ukayihindura amazero usibye umubare wa nyuma uhindura rimwe ukabona fast usable IP address. Noneho ugafata n'ubundi ibingi bimaze kubimenyera ntabwo bigoye. Ufata last host portion ukayihindura nanone za rimwe ushaka the last IP address sof umubare wa nyuma wateranye rimwe zose zikakubyarira 254 ukaba ari last usable IP address. Kugira ngo turebe none broadcast address hano harimo mistake. Broadcast address hano harimo mistake hano muri broadcast address. Ahangaha broadcast address this must be 1 kugira ngo 255. Murakoze kwihanganira ako ka mistake gatoya. Nuvuga ngo broadcast address zose uzihindura 1 ikaba ariyo ingana ni IP address. Kugira ngo mumaze kubimenyera yuko host portion network portion yo ntabwo igihinduka, ihora ari ihinduka iyo subnet irangiye. Ihinduka iyo uyu mubare wa nyuma ubwo ifata ihinduka nka abdometer, ariko uhinduka nka abdometer. Murabona ko iyo tubwe abdometer y'imodoka iyo uriya mubare y'indani ihinduka igeze ku 9 uwukurikiyeho ugeze ku 9 ugera ku 9 right ugahita ihinduka rimwe uwukurikiyeho ukagenda hagakurikira umubare ukurikiyeho. Uwo mubare nawo wagera ku 9 hagahinduka umubare ukurikiyeho. Ni nako n'ubundi IP nayo igenda ihinduka. Uyu mubare ugeze 255 kuko murabibona kuri class. Reka dukoreshe no IP. Mbere buryo ihinduka nka abdometer nyine. Nuko uyu mubare wa mbere ugeze ku 9 ukurikiyeho ihita rimwe ukurikiyeho ukaba 0. Kuko ni nkaho bigeze ku 10. Tubibare gutyo. Iyo ugeze ku 9 ihita yigize 10. Ni ukuvuga ngo tuba rimwe wowe imbere uhita usubira kuri rimwe ukurikiyeho ukaba 0. Noneho ni gute rero IP ni nako IP nayo ikora. Ni ukuvuga ngo iyo ugeze kuri 1
reka tuvuge 192 nkuko turi kubona ino IP address aha 168 .0.0 sibyo. Ni ukuvuga ngo iyi ni network tuvuge muri MTN baguha cyangwa se mu ISP wawe arakubwira ati on your home router you are given the IP address. Ni ukuvuga ngo tuvuge ni /24 classful easy nta kibazo. Ni ukuvuga ngo urabizi ko class C yo iba ifite 254 hosts. Ni ukuvuga ngo hano wemerewe gukoreshaho devices 250 nenye. Noneho tuvuge eske 250 ubaye ufite ubwo ndabivuga mu buryo bugezweho nabwo turi burebe ko nibo buryo tutadukurikiza, ariko ndi kubivuga mu buryo bugezweho. Reka mbivuge mu buryo bugezweho. mu buryo bugezweho no mu buryo bwa kera nta kibazo. Ni ukuvuga ngo ubwo ni classful, ubwo ndavuga classful nta kibazo. Reka simvuge no mu buryo bwa bushyashya, reka mvuge mu buryo bwa kera ariko classful ubwo tumaze kureba. Ni ukuvuga dufite IP 192 sorry ndabyandika nabi. Ni ukuvuga ngo dufite IP ya 192.168 sibyo .0.0. Iyi ni IP yawe ufite. Tumaze kubona ko IP ya mbere ni rimwe, IP ya nyuma ni 254 sibyo. Noneho tuvuge ngo ugeze kuri IP ya nyuma 254 finish. Ubu urashaka gufata the second IP cyangwa se umuntu uje nyuma yawe nawe gusubscribinga cyangwa se aje gufata undi aje nyuma yawe nta kibazo, nawe bashaka kumuha 0.0.0 nta kibazo kuko ibyo ntacyo bitwaye. Ariko reka tuvuge urakoresheje kugera kuri iyi ngiyi, kubera ko ari ni class C urakoresha uyu mubare wa nyuma sibyo. Iyo wuzuye rero ibi ngibi tumaze kubona ko bidahinduka. Iyi subnet rero ni iri 0. Iyo ugeze hano kuri 255 ibintu biguma 192.168.1.0. urabona ko uyu mubare uruzuye. Iyi 0 ibaye rimwe. Nugera kuri 255 iyi rimwe nayo irongera ihinduke iki? Ihinduke kabiri. Nurangiza kuri .2 wenda kandi kaba 192 senyo .168 hano rayitiba .2.0 gwini yindi subnet. Iyo subnet imwe ikoze ikarangira witugira no .3 .4.5 kugeza igihe noneho n'uyu mubare nawe uzajya kugera kuri 54 kugira ngo IP zibe zirangiye. Ni ukuvuga ngo umubare uhindukamo rero ni nk'uyu, ni abdometer. Urumva iyo umwe urangiye iha uwundi ntabwo bahita bahindura indi yari. Ni ukuvuga ngo ni 1 2 3 4 5 6 ariko uburyo bihinduka ni 1 host portion wamara gukoresha 254 iyo 1 igahinduka 2 kuri network ya 2 ubwo ni 192.168.2 ugakoresha host portion 254 nazo zigashira ikongera igahinduka 3 ikaba 192.168.3.0 ukayikoresha kuza kuri 254 ugahita ukagaruka ya 3 ikaba kandi nuko IP zigenda zihinduka. Kandi ubwo IP iri ni ukuvuga ngo IP iri 192.168.0.0 na IP iri 192.168.1.0. Izi ni IP ziri completely on different subnet.
ntago ziri kuri subnet imwe, kuko impamvu uribona ko zitari kuri subnet imwe n'imishuri, nufata iyi IP, okay, nta kibazo. Let me show you ukuntu zitari kuri subnet imwe. Reka mve hano, mfashe iyi ni dot, iyi ni dot 0, sibyo? Reka mfate dot 0 mbihindure muri iyi ni dot 0, iyi ikaba dot 1, means iyi niyo iyi ya mbere, iyi ya kabiri ni dot 1, sibyo? Means hano ndashira 1 na hano mpashire 1. Reka rero turebe muri uburyo ari IP ebyiri zitandukanye kuri different subnets, nta naho zihuriye, nta naho computer ziri hano zishaka communicatinga zidahujwe na router. Ni ukuvuga ngo hano uko tubibona uko byanditse, reka ndebe ko mbiringaniza wenda tse kubirebaniza. Urabona ukuntu yanditse ko ari 192 ni 192, 168 naha ni 168, dot 1 means iyi ngira hinduka ibe 1. Niyo tandukanye izi network ukora zibona ko iyi ngiyi ni 0, iyi ni 1. Uri kubona nuko zigenda zihinduka, iyi nayo ni ikoreshwa ikarangira. Nayo turaza hano tujye ku yindi subnet idafite aho ihuriye n'iyi subnet yindi iri hejuru, nirahita iba 0 niyi ibe 1. Sinzi niba uri kubibona ko iri bwende ihinduka nka abdometer. Iyi ngiyi ni 0, niba iyi yuzuye irahita ihinduka 1, niba 1 yuzuye irahita ihinduka 1, iyi ni yuzure irahita ihinduka 1, iyi ni yuzure irahita ihinduka 1, iyi ni yuzure irahita ihinduka 1. Urabona ko ni nka abdometer. Ni ukuvuga ngo twatangiye turi kuri 0 ariko twabaye 1, iyi 1 iruzuye, iyi ni ihise ihinduka 1 hano. Noneho n'iyi 1 ni yuzure, iyi 0 ya hano iri buze ikahinduka 1, n'iyi gutyo iri buhinduke gutyo, ni uko igenda ihinduka IP. So ni ukuvuga ngo uko igenda ihinduka rero igaruka gutya, niko uri bugenda wongera umubare. Nzabisobanura ninsobanura uburyo bushyashya rero buri bwa classless, kuko izi classful ugira IP ifite network runaka wayirenza uguhindurirwa IP niba ari classful. Nimba urengeye muri classful IP addresses, iyo urengeje umubare wa devices ukeneye gukoresha, tuvuge niba ufite gukoresha 254 ukagira 1000, icyo gihe urahindura network ufate iyi muri classful tubyumvikana. Ntabwo ndasobanura classless. None uburyo bushyashya rero niko bwa classless. Iyo uhinduye, tuvuge ntabwo uhinduye, company iragutse, wakoreshaga devices 1000, ujye ukoresha 2000, ntabwo ari ngombwa guhindura network yose ngo baguhereze class B cyangwa se baguhereze class A, ahubwo icyo uhindura ni iki? Ni subnet mask. Noneho iri classless, iyo ntabwo yitaye kuri classful IP addresses. Yo irareba ukeneye computer zingahe, ukoresha devices zingahe, 100, okay fine, ndagabanya subnet mask cyangwa ndongera subnet mask, niyo iri classless. So ndakeka video yari bahindende mu gatoka naho nasobanura n'ubundi ibintu bimwe ko ushaka gusubnetinga class C. Noneho turebe group ya IP ngiyi subnet ni iyi ngiyi, n'ubu network iri between 0 and 255 yose iba iri kuri ino subnet ya 0/24. So IP subnet ni iyi ngiyi, first IP address ni iyi ngiyi, last IP address ni iyi ngiyi, broadcast IP address ni iyi ngiyi. Mu by'ukuri ndakeka bisobanutse muri video ya mbere ya class A, narabisobanuye mu buryo burambuye. Uba utarareba igice cya gatatu, reba igice cya gatatu urarushaho gusobanukirwa. Nusobanukirwa igice cya gatatu, icya kabiri n'icya kane, igice cya gatatu, icya kane n'icya gatanu rwose biraba biri easy. Class C na class B subnetting yayo iraba yoroshye wamaze gusobanukirwa.
class A. So turagaruka rero dusobanura noneho ubundi buryo butitaye kuri niba IP ari class A cyangwa ari class B cyangwa ari class C. Iyo ikireba ni iki? Irareba subnet mask, ndagabanya subnet mask ariko muragumane IP, ndongera umubare wa IP ntitaye ngo A cyangwa B cyangwa C. Nibwo buryo tuzasobanura mu minsi kuri video ikurikiye. Murakoze cyane. So nimba wongera none kwishimira ino video, niba wumva icari gikongereho, niba udukunze, niba utwishimiye, kora like or subscribe, then comment twige mudasobwa mu Kinyarwanda. So murakoze, navuba cyane. Peace out.